bot bastınır atas bir ağamın aytalır jollar dokuz kuga uyan yönebbet uçu tal ubaybet adil bir bayakan alçınnak sürakten eriyi çakçakar ağarde ıtabın. Bu kabarı uçtalları, pedagogический öyle veteranların uçtal gününden ititik isteknege gaddelibin bu yaraqcılıgar bihegi alampatın sügarıtı kör bastıkı nömerde orta skolata ağız süs ağuhon öğrenetçiler. Hetto 16 uçtallaq üleli qamsı sılcabıt. Bu yaraqcılıgar bihegi hanga profilleri ülaga killeremmet sağalatı bu dol kurduk biheha medicinskay педагогический, медиа-класс, онна инженерный, физико-математический класс арылыннылар. Бу аспыт өріғжылығар Москва коракка баран сөбілен түхерсіппет Москватағы педагогический государственный университеті кітті. Онна Пирогов атынан бүтін Россиятағы научный чинчиер медицинский институту кытары, оны таханнан наука в регионы ден анал проектка киреммит физтех клахы арыйдыбыт. Оғылыр бары собеседования ханнар, төрөппүттер бәлері тәңе өлеліхеннер, бұ қайысқаларынан өлебітен сағалатыбыт. Оннаттан күн бүгін оғылар онлайн Москва кораты кытта өлелиялар олар. Аны хас бұ оғыларға Москва коракка баран университетка сылджан әбей жарықтарға сылжақтақтар. Ол программата чөбілің чәрчетінен оңығылда сылджар. Аспыт өріғзілігар бігеге ұчталлар бұд сүрдәғіл бақсетихилемметтері ол күрдік республиканскай методическай ұчталлар турнирдарыгар бігеге скола бұд әдер ұчталларын командата үхіс местені ылары сетіспеті. Оны тағынан сыл бастың ұчтала көраққа омықтылын ұчтала Иванов Александр Иванович 15 бастың ұчтал егер килері сетіспеті. Онна күн бәғіхе бүтін республикатағы учталлар, онна педагогическая общественность 14 сиехін көрсі, учталлар еделерін үрдетер институт сүз көміс уроктен республиканскай методической разработкаларға күрәх биллер бите, онно бігеге учтал бұт нучатылын, онна литературатын учтала Петрова Евдокия Владиславовна Могутур кайылағынан болы республикаға 9 кайылағы биллер биттереттен нучатыла, онна литературата предметке бігеге учтал бұт кайылақ атын сүген бігеге өрібіт олыс улахан. Бұқа барығытын бірағыннығынан өссі төгіліғар дәлейбен бары этеңге болуғын кытанақ доробияны, оны әйлі қалланын анныгар жаллақтық олыруғын. Не забываем наших первых учителей. И для вручения номинации «Лучший первый учитель» приглашается активист нашей организации, ученица 10 А класса Ушницкая Айталина. В номинации «Лучший первый учитель» 2022 года побеждает Сардана Николаевна, учитель начальных классов. Ваши бурные овации! На вручение приглашается председатель детской организации Сайдам Захаров Виталий. Номинации «Учитель ученических признаний» побеждает Евдокия Владислав, учитель русского языка и литературы. Ваши гости.